kubor nakaslem jong unongsan Hima. Dak penlong ya kajing sam khusnam ban ki song jingarap syakibrio bakerpang syakitemen bahanyo phaus nam tam ki khelung badang ret uba ransom sutengah bakran kumukongsan ulapen kenmau bagi kamle isen a bakum kine kilong kita ki Cornilius dak boong ru bagi Nongïalam ka Seng Samla Umsning patarim kidei shibenta kita ki Cornilius ka shnong gatha ketika program la pendong ha khatlai tri jemang arhajar alpun riu ha auditorium hall Umsning kabla beteng hadian ke program ajing hikai shapang ka shongkha khna bat ka ain pokso nalor uba ransom sutengah la sakhi haringkat ke district social welfare officer ke Ribhoi district kakong NF sun kiwe ki officer ki bom shimla apshu hadu bakut ringkat ki khna skul la yoru ki jingkran ai Pynsyriem bat pensyairu na ke district social welfare officer ke bethu bun ki skim na ke benta ki khna kenthei bat ki brio bakerpang hadian kata la yoru ya jing sam ki song khusnam bat jingarap shaki balabu kerteng da ka Seng Samla Umsning patarim Inshan kamu Kori bersila mungkin dengan Hima bersila mungkin harga pemilihan maksudnya. Nagaliang jonga nagkuha man penslur ripi kin khot jong ke Seng Samla Umsning patarim papinang ngay teng ya kene kam kababa bar nagkuha man pen mau bafidei ki atir jong ble hagane kajuk ka bangi imenta kajuk ka ba dam da ki jingkren sniu iwe kejuk kaba dam da kejing pihun kejuk kaba lese ngilaman ni ong ba dam kejing keduk di iwe henry pi kid khot jong ka Seng Samla Umsning patarin pile kini kikam ki babha bat ka khubor hagan ke jasmin tang bata jong ti kalong kenma bakini kikam ki babha jong ti ila kiusam akmat uble Naga ke jamin nganam berslam ke jingkran ke jonga ngakwa ban berkut lo ai nang ni sakmat lada bidon kano ke program ka bakum kani sloba yai teng yaka balai ngong kumta namar na kan mau mencemslam mau benai September kadon kawai ke program kawai ke school hang Umsning bat hakata kasgi layat huru ya kan baki donru kini kisamla ki banyele ya ka matrik ki jongki bat hakata ka jingkren ka jonga kata kasgi ngaong kumne ngaong baki nong Umsning kimne re ki briu ki baduna lada fi ong ka jingpule lada fi ong ka jingile kai sports ngimde ki briu ki baduna ngaong kata ka jingkren ka jonga kata kasgi bangga ong ini ki kentin baki nong Umsning gila ban lebha ndai tang kitu ki kena ki ba pule sen alnis ndai tang kitu kena ki ba pule tang sen edman ki ba ban lebha henry ni ki nong Umsning ro gila ban lebha haki jing pule ki jongki mentang abang ape ya kene ki jing shat na kini ki kena school ki ba ki jongi naga school rawa ngadap na kajing kemet na bakrao hadu kata-kata bakini kim duna yang ni katalen ubleu ai haki katalen bat namar kata haga ni janme habangi don kum kan program ya kermen skam bagan ni program kan ai mensir ya ki samla jong kasnom ban lebha haga jing pule ke jongki ban lebha ro haga jing im ke jongki kat pangarang syom kadang berkat kawan kajing kenmau hakajing muting berkat ke jonga syapang uwe ubriu uba lese ngila juyo snow yo balabang berkat ya kata
kejing perkat ke jong akat pangadang page ya kini program kat pangadang skap ya kini ka ya kini kejing keren nak kini ki nong keren ki bah swa jong a ka penkin mau yang ayo wei breu ubah ngalayo lat ban keren ro hagalai tarik kepada ke Christian home Sunday baru tahu breu ka kerteng jong kadai Cornilius ban kan pangadang perkat ya kini kikam kiba krau kikam kiba kiba ka Seng Samla Umsning patarim kale ngawanra ya kini kejing ringdur ya kini kikam kiba kiba pipile ban ru ban penyerengkat ya kini kikam kiba ki jompi ban Cornilius ban kan pangadang syom na perkat bagi day Cornilius jong ke Bible pilih ki Cornelius jong ke Bible kini kikam kiba pilih kini kikam isnei kiba pilih lada pule ya kini ki jingin ke jong Cornelius udai orang bak sipai udai ru breu spa udai ru breu play ban ontang kata ni baka keban benta keba krautam haune orang bak sipai kadai ba udai ubreu ubadon kata ka mensin kejing skongset ya kitu ki breu ki badon kam ya kakti kaman kakti kadia bat bitip hagawin kasni ublei ulapau lebau angel joko hau Cornelius uong ya kini ki kentin ko Cornelius kini kikam jikle isne jome kini kikam yarap jome kini kikam lebaha ki jome ya kini ki briu ki badon kam ke jingerap ong angel jong blei yo Cornelius kane kala kiu soy hakmat jonga ong blei Dulu nak bentar kini video teman di long minggu kini bawa nota kesimo video di belakang ramba hamlo kata dia itu ni judan kini ke program sih awareness program balbatai yang pi halo ki ke hok ke jongki jadi don ru ke jinsa meditia ring ba di company di basnai ke titia di wheelchair di dindu ino ke jingerap di ba ila menuntoy yang ni hakaya kaya ke baman hakasni kini kita di wheelchair menuju yang mana ni bilang daksa aman lagi blog jong tang last year umur bencana ilang sami kita kitian yang di badan regional department kunjurung di sami di department di ba dehok banyo yang kita kitian aman lagi blok jong peneka district Garipoy district di kunjurung di pagi na bentar di long kemi di badan kam bidon begini one stop center bapai na bentar di long kemi di badan di basyak hambor di basyak ban benene di basyak ben halau jong beri mo ni kurim di online di ladadan kita kilong kami di basya ban basya show sadar sak berngam haulong ni bahaya hasil di jong tiru ila anwan ban report mo sa office jong ka one stop center badan hanong ko dia kata dia tip ni di baru dan ni sebab kata one stop center kata ni pe kita ka ni pe di domestic violence Abang ino dia tutai di basya ban hakalong iyo long sem ke jong tigen bagi syong yang salah nak jong tigen ada dalam kita mau di ba kidon di bangtip di soha saya bentip lang saya ben online ada dalam di jingarap rumah kita kian hakani ka one stop center di di jingarap ke bayi di counseling di counseling yang itu baru arian mama dalam tani di legal aid free legal aid ada kidon kan ujor sa kibor halor lalok sa kaput ne sa district court mo dong kayu ilaban ay jingarap ka ba long ka ba yo free legal aid nang tade kidon ka man si kidon kini kikis wa ka counselor kita kini baro kidon di paramedical di balang ay jingarap kini ki first aid ki ada itu kilong kumi ki 1 point after di jingmong makindak sa kilaon ay first aid dan kisah refer syaki hospital di Batam here. Welfare ni kabha kami, social ni pe dia ka imlang kasalang mut kabha kami jongka imlang kasalang. Di habari pe pa nagalian ka department ni jongi. Ni ai bun scheme na kabenta kini
Rio Intei, kena tulung, limpa di office welfare, di branches yang ke social welfare department. Dan ia dia minta kami pay di tulung kena, adu badang kha, adu kini long kami di Ahmed, di badan kunret, adu Rio benar ni pay di bakasi ICDS. Kata kembali di petrol yang bagi kau, anda lagi worker di badan di anda lagi center harus nongjokin. Kaya kini ke skim dia sone kini long kami badan ni anda lagi center. Dia sone asnong pinana ni Umsning anda lagi center. Adon, itu kita nak bentar kena di badan ada belum beresnan, nanti kita nak bentar long kami di badan di balong pun, dikibun di services sangku. Tikawai ke bentar pat kami demi pay di baga office jomni di social welfare department district social welfare office apa mana lagi district. Kini pay dah bentar kini kena di badan jinduna di department. Tadi kena. Dari itu di beliau di badan jinduna di department. Kini pay ni aja ngerap beki. Yang kini kena di badan next school di badan kuliah. Akan mau ke kerdan bidang ke kita kini ke scholarship mana di bawah kuliah lalu berapa lalu pilih nursery pre nursery ini dan dijengarapan ada kek kuat dan kek uniform nanti kapan hostel dan masa hostel kita ini bernilai dan bentar kena di badan juna di department di badan next school. Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong kajing sedang bertema kijing ikai bapura kat kom kejuk ke bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat kijing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki galalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok.